Malkhungo Tripura Hasteni Thangnai TR01AS-1811 Marini Khungsa Malkhungo Manjakha 66 packet Siddi Kwran 66 packet Bishingo Tongo 401 kg Siddi Kwran Patimgo Siddi Bania Khlainai Shujit Nath Malkhungi driver Pradip Bishas Tei Bini assistant Mintu Chaudhary Noromkha Asham Churaibari West Post ni police Tripura Hasteni police officers rongno lakh rang pusha sare wale yagulo Siddi tuja truck Malkhungo lairi wait lang pano chukliya borokni Khungsa sai tomo Asham Churaibari West Post ni police rongni yago Manjakha Siddi tuja o truck Malkhungo Yoko sokha 40 lakh ni Siddi Kwran abani logi Ramzan ni nangkha o Siddi Kwran rokni nokfang shujitna Kokta Mawa Shai Mangkha, Malkhungo Shalbrum ni Haike, Churaibari Tripura border Amsayo, Vehicle checking go Agumani, Asham Churaibari West Post ni police dog. Aba Hai Jorano, Tripura Hasteni Thangmani, TR01AS-1811 Marini, Khungsa Malkhungo. Tripura Hasteni Thangnai, o Malkhungo Bathabi Waina Gumani Yagulo, Manjakha. 66 packet Siddi Kwran, 66 packet Bishingo Tongo, 401 kg Siddi Kwran. Malkhungo Kulko bike Ruthar Tongmani, Churaibari Amsani Manjakmani, Siddi Rongni Nokfang Shujitna. Abuni Bagoi, Siddi Bania Khlainai Shujitna. Malkhungo driver Pradip Bishas Tei Bini assistant Mintu Chaudhary Noromkha Asham Churaibari West Post ni police Manjakmani Siddi Rongni Hatiwa Hatidor 40 lakh. NDPS take care of FIA Nahare, Khorang Thamnon Chashalo Korimgon Hangor Dorban Shaka Asham Police. Bureau Report Chini Khorang.